ili za napad na određene mete na tlu. Dostižući brzinu od 2400 km na čas, to jest oko 2 maha, ovaj moderni lovac je naoružan ubitačnim arsenalom mitraljeza, projektila i bombi. To oružje je operativno i u najnepovoljnijim uslovima, iznad okeana, po mraku i na rubu svemira. Piloti. Piloti u lovcima obavijeni su velom mistike i avanture kao nijedan drugi vojnik. Ali, uprkos ustaljenoj slici da su avanturisti i neustrašivi, od pilota lovaca zahteva se i izuzetna veština. Njihova agresivnost na nebu mora biti ublažena strpljivošću da savladaju sve složenosti svoje letilice. Sjedinjavanje čoveka i njegove mašine zahteva dugogodišnju obuku i praksu, a troškovi po pilotu iznose i do $1.000.000. Nijedno ratno vazduhoplovstvo nije spremno da baci toliki novac na nekog nezrelog amatera. Glenn Larson je tokom Vijetnamskog rata letao u Fantomu F-4, a danas je probni pilot u najnovijem američkom lovcu. Idealnog pilota lovačkog aviona predstavio bih kao pojedinca koji ume da misli svojom glavom, da ispravno reaguje na brze promene situacije, da ima taktiku, da uoči grešku u neprijateljskoj taktici i to iskoristi. Ako se ta greška ukloni, pilot treba da menja taktiku. On mora biti elastičan i delovati samostalno. Ima mnogo momaka koji umeju da voze avion, ali malo ih je koji mogu da voze i razmišljaju, i to ispravno. Fly airplanes, but there are not that many that can fly and think well while they're doing it. Avioni lovci. Danas se proizvode avioni lovci različitih oblika i veličina, čija je cena od 15 do 50 miliona dolara. Mnoga ratna vazduhoplovstva koriste više tipova lovaca. U američkom ratnom vazduhoplovstvu Bantam teški borbeni Soko F-16 ispunjava zahteve lovaca napadača. Specijalnost su mu mete na tlu, ali njegova sposobnost manevrisanja čini ga opasnim u vazdušnoj borbi izbliza. Američko ratno vazduhoplovstvo koristi Orao F-15. Orao je veći od Sokola, a specijalnost mu je borba na većem prostoru. Ima mnogo moćniji radar koji mu uočava neprijatelja na velikim daljinama, a veći mu je i arsenal oružja. Poput F-16 koji koristi ratno vazduhoplovstvo, stršljen F-18, napadač koji koristi mornarica, također napada mete na tlu ili u vazduhu. Lovci koje koristi mornarica moraju biti tako konstruisani da izdrže potisak parnog katapulta, kojima se sa palube nosača lansiraju brzinom od skoro 240 km na čas. Lovci na nosaču moraju imati pojačanu konstrukciju koja apsorbuje udar pri sletanju na palubu nosača. Mornarički lovac aterira brzinom od 200 km na čas i posle samo nekoliko sekundi kočenja potpuno se zaustavlja. Stršljenov stariji brat je popularno zvani Tomcat, mačak Tom F-14. On predstavlja pandan Orlu F-15, konstruisan je za borbu na širokom području. Njegova veličina odgovara potrebi da nosi mnogo jači radar i dalekometne projektile Fenix. Tomcat istovremeno može da locira i napada 6 neprijateljskih aviona koji su udaljeni i do 160 km. U ratu nad Falklandima, odnosno Malvinama, prvi put je korišćen Harrier,
novi tip mlaznog aviona sa vertikalnim uzletanjem. On može da uzleti sa malih nosača poput ovog koristeći specijalnu ski rampu na prednjem delu broda. Još je zanimljivije što može da uzleti i aterira vertikalno. Na kopnu mu je dovoljna mala površina za sletanje. To jedinstveno svojstvo omogućuje mu specijalan motor. On ima 4 ispusna otvora, čim se pomeranjem kontroliše i smer kretanja aviona. Ovaj lovac može da rula kao svaki drugi avion koji ima uzletno-sletnu stazu. Ukoliko je nema pilot, otvore usmerava nadole i on uzleće vertikalno. I britansko ratno vazduhoplovstvo i mornarica koristili su Harrier kao glavnu snagu u Falklandskom ratu. Pokazalo se višenamenskim i u borbi u vazduhu i u napadu na mete na tlu. Poboljšana verzija ovog jedinstvenog lovca izrađena je u Americi za potrebe pomorsko-desantnih snaga. Dva maha. Brzina je verovatno najuočljivija razlika između klasičnih lovaca iz Drugog svetskog rata i savremenih borbenih aviona. Savremeni lovac leti brzinom od 2 maha, što je 2 put brže od zvuka, odnosno blizu 2400 km na čas. Od Drugog svetskog rata do danas brzine lovaca su neprekidno povećavane. Za borbene lovce brzina predstavlja prednost, ali i nedostatak. Ako si brži od neprijatelja i ispališ projektil pre njega, te se brže izgubiš, verovatno si u prednosti. Ali po koju cenu? To bi uzrokovalo ogromnu potrošnju goriva i usavršavanje sistema mlaznog pogona i motora do stepena koji još ne postoji. Brzina danas nije toliko važna kao nekad, ali je i dalje bitna. To ne poričem. Jedna od loših strana manevrisanja pri velikim brzinama jeste ogroman pritisak, poznat kao sila G, kojem je izložen sam pilot. Te sile mogu biti toliko jake da pilot izgubi svest. Stariji poručnik, Tom Sobik, načelnik američke mornaričke škole Top Gun, on objašnjava prirodu sile G. Sila G je gravitaciona sila poput sile zemljine teže. Ekvivalent za jedinicu G, ako stojiš uspravno, to je 1G. Ako ležiš, i to je 1G. Ali ako se krećeš kroz vazduh i menjaš svoje kretanje, kreće ti se i krv u glavi i to nadole. Srce nastoji da je pumpa gore u mozak i oči, ali ta gravitaciona sila vuče nadole krv, lice, masku, kacigu, sve. Vuče i telo. Zato su načinjena odela anti-G koja se napune vazduhom. Mislim da su to Englezi prvi smislili koristeći vodu. Pričvrstili bi male mehove na noge oko listova, butina i trbuha. Seli bi na meh pun vode i kada sila G počne da deluje, pilot bi i dalje sedeo na svome mestu, a voda bi pohrlila u male mehove pritiskajući noge i stomak i potiskujući krv nazad u mozak. Sada se umesto vode koristi vazduh. Čovek nauči da napne mišiće kako bi maksimalno suzio krvne sudove i omogućio srcu da održi pritisak u mozgu i u njemu zadrži krv. Pri praktičnoj obuci pilot sagledava ograničenja svoje letilice i svoga tela pri velikim brzinama. Agresivno manevrisanje će prouzrokovati delovanje sila G, pa pilot mora znati koliku silu naprezanja i on i njegov avion mogu da izdrže. Iskustvo mi je pokazalo da mogu izdržati 6G neko vreme, 7G nedugo, a 8G veoma kratko. 9G ne dolazi u obzir jer je veoma bolno. Možda smo dostigli svoje krajnje mogućnosti, ali možemo i dalje povećavati sposobnost pilota da izdrži toliko naprezanje. Borba u vazduhu.
Po današnjim standardima, slavni vazdušni okršaji u Drugom svetskom ratu vođeni su pri malim brzinama. Sa 400 km na čas više su ličili na sablasni balet nego na vazdušnu bitku. Tadašnji lovci bili su naoružani samo mitraljezima, a borba je vođena na visinama do 3500 metara. Mlazni lovci su promenili brzinu vazdušnih bitaka, ali sposobnosti pilota ostale su nepromenjene. Stariji poručnik Tom Sobik, načelnik američke mornaričke škole Top Gun, komentariše nepromenjeni karakter vazdušnih bitaka. Ako proučavate istoriju, glavni asovi Drugog svjetskog rata bili su ljudi koji su izabrali nekog ko je zaostajao iz gomile, kome su mogli da se prikradu, drugim rečima, da stignu nenajavljeni i aktiviraju oružje. To se nije promenilo. Čovek uvek želi da bude svestan onoga kog ne može da vidi ili ga ne vidi, mada zna da je tu. That has not changed. You always want to be aware of the guy that you can't see or that you don't see, even if you're looking for him. Pukovnik Francis Cabreski bio vrhunski as nad Evropom u Drugom svetskom ratu i pilot mlaznjaka u Koreji. Svaki pilot mora načiniti od sebe izuzetnog pilota. Mora da bude agresivan, da poznaje svoju opremu i ima izvrstan vid. Situacija s kojom smo danas suočeni posledica je tehnološkog napretka od Drugog svjetskog rata do danas. To je period od 40 godina, a načinjen je neverovatan napredak. Prvo, postigli smo neverovatne brzine. Pominju se brzine od 1 i 2 maha naspram 480 km na čas u Drugom svjetskom ratu. Nerado zamišljam sebe kao pilota lovca u današnje vreme, jer mislim da je njegov zadatak mnogo složeniji nego ranije. On danas mora da misli na mnogo toga. Projektil, zemlja-vazduh, čak i fleksibilnost naoružanja sistema koji ti je na raspolaganju. Danas postoje mitraljezi, samonavođene rakete, vazduh-vazduh, Sidewinder, vrabac, a kod nekih kategorija poput F-14 i projektili Fenix. Kabina današnjeg lovca puna je signalnih lampica koje pokazuju opremu RO, tablu sa radarskim upozorenjem, lampica zasija kad je sam projektil zemlja-vazduh ispaljen sa zemlje da te uništi. Ona te upozorava. Ako u tom trenutku ne gledaš u tablu, nećeš videti da ide na tebe i gotov si. Moderna elektronika i oružje zajedno sa velikim brzinama doprineli su kompleksnosti vazdušne arene. U žaru vazdušne borbe situacija postaje previše složena za pilota. Bilo je dosta pokušaja da se ti zadaci olakšaju. Za rad na radaru F-4 potrebna su 2 čoveka. Jedan vozi aviona, a drugi je na radaru i izvršava zadatke kao što su podešavanje prijema, položaja antene i sl. F-15 ima savršeniji radar koji upošljava samo jednog čoveka jer su sve funkcije automatske. Ovo je računarski simuliran pogled iz kabine najnovijeg američkog lovca stršljen F-18. Sa stanovišta pilota najuočljivija novina kod ovih lovaca je pogled isturene glave, takozvani HUD. Glenn Larson testira najnovije lovce i objašnjava značaj ove nove karakteristike. HUD je posljednja novina kod F-15, F-18 i F-16. To je pogled s isturenom glavom. Pilot može da promoli glavu iz kabine i kroz vetrobaran posmatra šta se događa u vazduhu ili na tlu ili bilo šta što napada. Uporedimo. Na primjer, F-4 ima nišan poput F-100, F-104 i F-86. Svi ga imaju. Obično je to kružić s tačkom u centru. To predstavlja nišan, bilo da je u pitanju bombardovanje ili otvaranje vatre.
Nišan može da se podešava. Podiže se i spušta radi postizanja odgovarajućeg ugla. Takva naprava je korišćena godinama. Najnoviji pogled s isturenom glavom kombinuje se s nišanom i velikim brojem informacija koje su pilotu uvek potrebne. To svojstvo je posebno korisno u borbi vazduh-vazduh, naročito zbog malog uređaja, takozvanog kutija za označavanje cilja. Najveći problem za pilota lovca je da uoči neprijateljski avion. Ako ga vidim pre nego on mene, mogu da ga pogodim bez obzira u čemu letim. Ova kutija povezana je s radarom. Kad se nađeš na nišanu, kutija ulazi u vidno polje HUD-a i ako pogledaš kroz nju, vidiš gde je neprijateljski avion. Taj uređaj služi da pilot postane svestan situacije, da shvati šta se događa. Šta više, u borbi vazduh-vazduh na monitoru su prikazani svi parametri za oslobađanje oružja. Na primer, kod radarski vođenog projektila AIM-7 postoji određen domet. Ako ispališ van tog dometa, projektil neće stići na cilj. Pilot sve to vidi, brzinu i ostale parametre. Kod F4 taj raspon je skriven u rasponu radara. Pilot mora da siđe i pokuša da ga pronađe. Oružje. Glavno oružje u vazdušnim borbama u Prvom svetskom ratu, Drugom svetskom ratu i Koreji bio je mitraljez. Avioni dvokrilci iz Prvog svetskog rata obično su bili naoružani sa 2 mitraljeza, čiji su meci ispaljivani između elise motora, a delotvornost im je bila ograničena na 1 kilometar. Mnogo veći lovci iz Drugog svetskog rata nosili su više mitraljeza. Prvi mlazni lovci, poput onih u Koreji, bili su naoružani isto kao i lovci iz Drugog svetskog rata. Prednost im se ogleda samo u brzini. Kasnih 50-ih pojava vođenih projektila omogućila je da lovci napadaju jedni druge na razdaljinama merenim miljama, a ne stopama. Vođeni projektili prvi put su korišćeni 1959. godine kada su mlaznjaci Sabre, tajvanskog ratnog vazduhoplovstva, oborili nekoliko kineskih migova koristeći samonavođene projektile vazduh-vazduh, Sidewinder. Postoji nekoliko kategorija projektila koji se koriste u vazdušnim bitkama. Za borbu izbliza najčešće se koriste projektili vođeni infracrvenim zracima poput Sidewindera. Za rastojanje izvan ljudskog vidokruga koriste se radarski navođeni projektili poput Vrapca ili Supera 530. Za maksimalna rastojanja koristi se projektil Phoenix, on može da pogodi avion udaljen stotinama milja. Kad konstruišete novi lovac, želite da njime što više zaplašite neprijatelja. Drugim rečima, najbolje je da ga naterate da se vrati kući. Ne biste morali ni da ga ozledite. Ako ne ustupne, želite da ga upozorite da ga možete pogoditi i izbliza puškom.
Zato morate imati i pušku i projektile. Ta dva atributa moraju da se preklapaju, čineći pretnju neprijatelju, kako ne bi ulazio u vaše područje ni blizu, na puškomet, a ni mnogo dalje. Lovci napadaju i mete na tlu. Specijalizovani desantni lovci, poput ove Munja A-10, naoružani su 30 mm topom JAU-8, koji ispaljuje i do 70 metaka u sekundi. Ovi teški topovi su toliko moćni da mogu probiti debeli tenkovski oklop. Lovci mogu i da bombarduju. Savremeni mlazni lovci mogu da ponesu više bombi od većine bombardera iz Drugog svetskog rata. Specijalizovane bombe, poput ove grupne, klaster bombe, koju nosi F-16, koriste se za napad na veće grupacije kamiona i tenkova. Vođeni projektili se takođe koriste za napad na mete na tlu, čak i za sitne mete kao što je tank. Projektil Maverick vođen je malom infracrvenom kamerom i računarom koji mu se nalazi na prednjem delu. Projektil se vizualno usmeri na metu i sam sebe vodi dok je ne pogodi. Pretnja. Lovci nisu neuništivi. Najveća pretnja sa kojom su danas suočeni jeste ona sa zemlje. Projektili zemlja-vazduh, koji se nazivaju SAM, prvi put su se pojavili 60. godina i time izmenili način borbe u vazduhu. Ovaj projektil Roland radarski je vođen i usmeren na lovca koji se približava. Pošto taj lovac nije opremljen elektronskom opremom koja će omesti projektil, mora da ga izbegne manevrisanjem, ali uzalud. Godine 1965. tipičan Phantom F-4 išao je u borbu opremljen samo osnovnim elektronskim uređajima za otkrivanje neprijateljskih radara. Isto je bilo i na Srednjem istoku. Izraelci su imali samo osnovnu elektronsku opremu, ali kad se neprijatelj pojavio sa savršenijim projektilima, poput projektila SAM-2 i SAM-3, pa još savršenijim, dobijenim od Rusa, ukazala se potreba za sličnom elektronskom ratnom opremom. Kako je rat napredovao, Amerikanci i Rusi su se pojavljivali sa sve boljom opremom.